Ayi nangivele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha ngiyadlala ngivuka next I'm somewhere in the bundles. This time around it's decided ukuthi yazi nathi sibambe ngecamp nyana siconnect nature. Nature is beautiful guys, it's so refreshing. Mawulana uvela ukhohlwe zonke izinkinga zomhlaba. Azange ngifune ngomosha isikhathi ngathi yazi nathi ngikhetha itende fast ngikhetha leli elihlukile kunalawa amanye phela ngifuna ukuthi lokho ngenkathi masisidakiwe lana sibange itende. Yazi lamatende lawa amancanyana ungawonyaza mawula ngaphandle ubone ngathi mancane mara masosongena phakathi uyabona ukuthi hayi man space enough lana uBlack Cat noTsegeleke bangangena baphelele. Mangiphuma lapha etendeni mangithi hlanga hlangana nomalumama ubhizi ngama-light lapha ngithi manje ama-light izikhiphana ade awungawari lawa ama-light esola ngifuna ukuthi akhanye lana kupanyapanye ngathi uChristmas. Hawu net ukushifta 2 minutes lapho umlilo usawuvuthi segqola intuthu phu. Ayi yabona ukuthatha abantu belokishini wena bemaplasini benzala bakwazi ukukhozela umlilo. Bayabona ukuthi lo mlilo usavuthi kuhle banginrutho mara akekho noyiwani ophathwa amahlo nothi ngiwulungisa. Ayisengibonile laba nge-26 and 27 July ngize nabo ecampini. If umuntu othanda ama-camp you don't wanna miss the Marokolo Valley camping experience. Mangithi xa nali ibhodo lapha yes sesithi sifikile lana ngilibona ngelinye ibhodo lokho ngibona ibhodo eli1 kusho kona ukuthi lana kuyoshaya iwash and wear. Mangithi xa kwesi2 nawo ama-transport size ngawayahamba ngithi ayikhona madoda anikwazi ukuhambisa wonke amamoto nishiya njani singanakari la but hayi ningawari siyabuya manje. Imagine omunye sekavuka amafufunyane wakhe lapha yes siyofikelwa yini esibhedlela amakari onke ahambile. Mara njengoba bahambile sona umuntu angavuka amafufunyane simfakala nedamini siyambhabhadisa ayikho into ehlula amanzi. Bangahlula amanzi la kusho kona ukuthi kuyomele sihambe siyogubhisa ingenama sigqobise ngaso. Niyasazi singenama mara mangabe uyasazi singenama ucommente ngefire emoji. Kahle singenama sifuneke elokishini for labantu abagangayo. Umuntu bakagangile agqobise ngesingenama aceda lapha afakwe ebhavini awuzayithetha inyana. Guys ningamangali manibona la matende angafani. Le camp rate was bring your own tent camp. Ningamangali manibona la ma size namakhala wamatende angafani. Le camp rate was bring your own tent camp. So kuyenzeka ukuthi omunye umuntu une6 sleeper tent, omunye une2 sleep, omunye une-pink, omunye une-orange kufana noshingwe yunaleli lomncwabe elikhulu. Bayangayaza ngisho lento leyo camp ukuthi kufuneka amatende kanjani. Hawu sithi siyamlanda umuntu lapha ekabo nanga umuntu akhipha le tende elikhulu ebalisebenzisa makunomncwabo. Yabona lapha sengimbizele site ngiyamchazela ngithi hayi ntwana mabathi itende basho le tende lomncwabo basho le tende lelincane elinamazipho khona ongena kilo. Sekathi wo wangicela mara ukuthi ngingantsheli le ndaba so nani ningathi masesenijabulile ke nimqoqele. Mangithi xa naye ngithola guy lapha yena sekathi ulambile wosinyama yikuru. Niyabona ukuthi ecampini kumnandi njani guys, you get to eat inyama different and lana emaplazini into emnandi ngayo ukuthi mawudla inyama yikuru udla inyama yikuru akekho umuntu ozokushaya njengasemagaraji waselokishini but sithengisa iSpringbok lapha kanti babhizi basifita izimbambo zengulube. Ayi lana vele ilanga bese selishona mangithi xa naye ngisithole lapha nezinyokanyoka zibhizi ngehome but bafuna usakhe sinye isigodi sizosothela ubusuku bonke. Manje sithole ngiyamthemba ke ngokuba uhandyman uvele wasingenela fast lesigodo lapha mina ngathi ngiyasibheka lesigodo lesingathi yazini madoda lesigodo lesisikhulu kakhulu le home light le engazife nokufa ngcono sisigugeni ngezandla abadawa ngezandla khona ngeke sikhona ngathi yazini asiplugeni madoda lesigodo lesizosiguga sinde and ngibajuda njalo so ngiyazi ukuthi mosumela ngizabe ngingagugi lapha ngiyobatsho udaba fethu niyazi ukuthi kumele ngenze vlog abantu bamba lapha ku TikTok and Facebook kumele babukele. 1 2 3 aseloleni hawo nje silala kuphela negodolile ke nale kude ibhaya hayi ungayisuse le wena uzoslimaza le uzoslimaza hazard ikoloyi hazard mani bedenjarasi ucha 1 2 3 Omuthi hazard ikoloyi. Ayi yane mara isikhoto sicine sesingenile lapha emlilweni ngathi yazini athi mina ngiziphekela amahinya fast. Niyangazi ke mos mina guys ukudla ngiyakuthanda ungangicisha yonke into mara hayi ukudla ungangicisha utshwala ungicisha imomozi yonke into ekhona emhlabeni mara please ungangicisha ukudla shem. And lana njengoba sidishile sona ngibonile ukuthi hayi bona manje sebayaphuza mangahlala ngayingeni indaba yokudla abonke angike bayingene ngathi yazini athi ngiziyenzele ukudla fast. Angazi nokuthi lento lena engiyenza lana ibizwa ngokuthi yini but ngihlezi ngiyenza imnandi blind like ngiqala ngokuslice ama-carrots bese ngiyafaka ebhodweni ngithela ivinegar ngithele namanzi ngithele neshukela bese ngiyabilisa until abe soft ama-carrots wami. Athi mase seka soft ama-carrots wami ngithatha ama-green pepper lapha nama-anise nezispice ngifry sengididiyelile phela lapho ngilethe i-taste ngisho. Uthi mase sekunuka kamnandi endlini ngathi kuphekwe enye into serious ngivula ithini lama-beans. Uthi usathi usabheka ukuthi ngivula ama-beans lapha ngithathela ama-carrots wami ngiwathi mbo lapho kulama-spice ebengibhizi ngiwafrya nama-green pepper. Uthi mase sekufry kanjalo ngibona ngathi sekusoft inyana kuvuthiwe ngithathela ama-beans ngiwathi mbo mangiceda ukuthi mbo ama-beans ngithi mbo itamati sauce
mase sekuso ngiyahlanganisa-ke ngiyasusa lapha emlilweni ngiyarurarura. Hayi after lapho guys 1 spoon uzwa ngathi udlenye into mfana abayipheke kwelinye ilizwe langapheshe kanti ayiphekwe yimi umalume kaMshaka. Manje nginokuthi bangihlezi lapha ngizibuze kahle kahle le salad leni ngiyenzako yini igama layo. Maybe nalo igama net ukuthi mina ngilazi. Ake ningitshele lapha kuma comment guys ukuthi yini igama la lento le. Thize ngisarura salad yami lapha ngizwa sekuyaqulwa kuyagida lapha eqeleni. Mangithi hla hayi untata ubethe inyawo mfana ukhumbule lisuthu. Eke bokhona bontata le stage. Asho untate wami usuthu. Kwa. Ati musuthu akwa, ke musuthu. Usuthu wa Lesotho. Lesotho isinkwa. Oh sorry. Hona le kwa na Lesotho. Oh sorry. Teka sibunu fasi. Teka sibunu fasi ntate. Teka sibunu fasi man. Makhelwane uritla ushe phela. Bona toshi mu. Manje guys khohlwane savana idlala nangi untate lapha sekalela ushingweka naye uphuma umkhankaso lapho uyabona manje sekupheka mina. Angazi nokuthi yini leni opheka ushingwenya mara ngimbona ubhizi ufaka ama garlic butter lapha. Some garlic. Magirama. This is some garlic butter. Yes. Ayizobuya namuhla siphekela namaphoyisa into sesetshenzwa isisu yona. Mara kungcono ngoba ama toilet akhona la neduze vele it's not like ukuthi siyongena ehlathini. Phela kunzima ukubhadala umasipalade ehlathini ngozathi usahleze lapho sabhadala uzekala mawuthi ubheke emuva wabe cobra. Mina guys ngicina ushingwe nyathi uyapheka jikijiki nangumuntu kahleze esitulweni lapho uqula ingoma zomzabalaza. Ayi yazini yabona tshwala Heineken beer with a star. Nangifika lapha eroom na ngentate unobani lapha. Athi nginos. Yabona nangathi sendishile abantu bangaphuza bangaqala bangaqula wazi ukuthi sebadakwe kakhulu sebazolala. Bekani guys lana bese sengisele ngiyiwani ngidishile lapha emlilweni wonke umuntu uzingenele etendeni lakhe walala. Yazini nges-26 July ngichange scheme angeke ngize nabantu abalala kungakashayanga no3 lena guys icamp kahle kulalo you must count the stars until the following day ngo7 ekseni lamatende lawo kahle nje ukubeka umthwalo na for abantu abeze ngama2 by 2 ukuthi banande bayothi fafa nges-26 and 27 July ngicabanga ukuchange formation nescheme ngeke ngikhona kuye camping nabantu abalala eli kangaka from today ngiyaqala vele ngisave 39 rand 47 cent until nges-26 July izabe seyihlangene 1.5 nami ngicile sengingana choice ngibhorekile lapha ngathi yazi nathi ngizingenele etendeni lami eligrey ngiziphe ngilale lucky enough vele ngizile ne-sleeping bag ngavele ngathi phakathi kwe-sleeping bag sami ngadonsa ubuthongo sengibhathe ngithi ngifuna ungena ku-TikTok network idololo next